Iya namanya teman kemana ya? Coba. Telah dirajak wae emang yang bujur wae. Lah, ini jelmaan di luhur. Batur keur ngintip. Geus mama adik tuan ah. Mun keur ngintip gangguan wae. Gue gara-gara ginian. Kayak lu ngintip. Yang sama tadi panas. Wah, gangguan wae. Aing keur ngintip geuna-geuna. Iya, buah. Bisa mau keranjang ka aing atuh. Domba sakit dia nak ya. Orang kawin dia. Sugane atuh. Menang ah. Wah. Dah. Iya dah teh. Aing arah rampun.